Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karlitang Rina Rong Pipiaphan Apran Karmut Vekvek Bangke Thom Atum Depu Raikom Asai Kherideng Kachingnang Depu Police Station ke parlo Lurulang so Sunday Market Arai Sotendra Terang Achor Karlitang Rina Rong Pipiaphan Apran Karmut Vekvek Atumaphan Depu Police Station Raikom Asai Khi Atum Dode Sangse Pinpen Kiri Qatar Lipen Kachipiduk Pen Ajok Patumi Depu Police Atum Bangke Thom Atumaphan Nep Ingnang Pon Longlo Karlitang Rina Rong Pipi Arta Ningkan Pli Kepra Hiniaphan Apran Karmuda Bangpu Bangke Thom Atumamen Lapen Arong Rai Komasai Khiatumpen Pachinipon Amen Akur Lapen Arong Lapu Ikhilo Ren Sing Tiso Arta Ningkan Phokep Apo Amen Karlitang Thanuram Tiso Arong Amen Chandra Singh Teranggaon Doi Kilu Lamding Road POPS Dipu Lapen Aduntu Mir Jeng Terang Arta Ningkaning Koi Rahini Apo Amen Karlitang Manik Terang Arong Amen Sona Singh Teranggaon Sari Kilu Lamding Road POPS Dipu Lapen Aduntu Babu Singh Ingti Arta Ningkaning Koi Raketom Arong Amen Mirjung Qatar Ingti Gaon POPS Dipu Alang Litum Bangke Thom Hello Karlitang Rina Rong Pipi Arta Ningkan Pli Kepra Hiniaphan Apran Karmut Vekvek Alang Litum Hello Pusi Depu Police Station Raikom Asai Khiatumalongpen Birta Ribdundo Non Amat Alang Litum Bangke Thom Aphanta Depu Police Station Alongsi Bipon Koklang Karchu Kapatar Tok Chia Phansi Sai Dengpon Bomlang Puta Birta Ribdunlo Lapuson So Arlo Atumaphan Apran Karmut Abang Phu Atumke Munit Aphan Kanghon Kangjinso Kavedet ke Munit Kalidedlo Latum ke Hi Daini Aning Angtin ke Thapatumlo Munit Pu Asonte Munit Hijan Akhai Hijan ke Kanghon Kangjinso Aning Dopo Sitame Non ke Munit Aphan Apran Karmut Lapen Kachulang Rem Kachumatha Atumke Hi Daini Soitan Kereng Pule Mathadam Sita Hinu Nilo Sonsi Cheroktok Atumpen Ning Jepon Lasi Alang Litumaphan Asonson ke Sodakpen Ing Saiponang Jiputa Cheroktok Atumpen Jethanpo Lapuson Aot Langno Amunitaphan Apran Karmut Aning Kamatha Abang Phuatu Dochilang Tahai Pusi Raikom Asai Khetum Sodakpen Karju Patertok Chiaphan Depu Police Station Alongsi Bipon Koklang Pusi Birta Ribdunlo News Report Karbi Anglong News Channel सीधा दे गाड़ी घुमाई दी Kopi polo na tuman lang kene kopi polo na ngene pun ya Marat Mareng Api Aning Angtin Kethapen Munit Munorpu Aning Kethap Thedet ke Hi Aning Ason Cheparjansi Rupom Tokpi Lapen Munika Rong Pipi Latumbang Hini Kangri Kangkrang Ongpen Inut Hostel Kedo Aoso Sarlongri Rong Piaphan Kachene Kaholo Kijoy Ason Paman Ponden Chitia Chiklo Nipai Inkorahini Ningkan Surihinira Inkorapli Dongmukak Police Station ke Parlo Sidharampur Weaving Center Ahemalongsi Rupom Tokbi Lapen Munika Rong Pipi Atum Hostel Ingpusi Langlokso Borsing Teron Amikar Sing Rongpi Achor Pukhila Rong Pharpi Atum Aserjang Ningkan Narkep Arta Sarlongri Rong Piaphan Marat Mareng Apia Sonsi Ketheng Kechokpen Adukang Hoisi Aoso Abang Arjon Ansitami Ketheng Ong Patep Nutlo Dogboka Primary Center along Un AC Depu Medical College along an Ponang Koklo
Rupom Tokbi Lapen Munika Rong Pipi Latum Bang Hinia Tuma Phanta case number 16/2024 register pon Dokmuka Police Station Alongsi Nonamat Bipon Koksi Arju Pon Bomlang Pusi Chinidun Sarlongri Rong Piaphan Keteng Ke Chokloksi Arning Kangsam Porphai Trokpen Ajo Porphai Krihini An Thi Thechot Hostel Kepedopon Aosomar Atumaphan Toisi Patheng Pachokong Avi Palisesa An Pinlo Rupom Tokbi Arong Binongke Dongmuka Duportimung Arong Sido Alangli Sidharampur Waving Center Alongsi Hostel Bhara Aphan Lo Charlie Osomar Atumaphan Biponsi Lapuson Lok Abatay Batay Kangri Kangprangpen Lok Pini Anke Rat Angno Cheklang Daklo Lapuson si Keramtang Aprang Ahutami Munika Rong PPK Nilmar Nikiton English High School along Lo Thandun Bom Ahut Sitami Student Aphan Ketheng Ke Chokpen Penang An Alamki Klangpon Laso Berta Longdun Masapso Chethandam Sinang Lapuson Amunit Ilitum Karbi Anglong Alongri Along Kangri Kangkrang Apai Kebat Bom Ajoksi Pini Karbi Aradapan Kangting Cook Atowar Anatsi Japon Ronglo Laso Kangri Kangkrang Amunit Atumaphan Madu Arachari Asong Madu Ahamphang Asong Atumtami Anu Cheden Wangwesi Towar Bitheta Kangri Kangkrang Amunit Atumaphan Langding Puma Lapen Lapuson Jongsi Kangri Kangkrang Amunit Aphan Pachoklem Longbom Lang Pulote Kaheno Atumaphai si Nonke Nangbat Bomlo Nonke Emekhini Eno Hinipen Theglong Daklo Dong Mukakpen Ren Singh Killing Report Karbianglo News Channel Totante nang litu asopo lo gade tela soso ke mentu kan lo ke dak do ke oh koma hem no do ke amen ke ko son ne amen ke ni son ni nang ku chini te ko son men si ke theng i lo Heng dah sini tu dia ni kita ni cakap yang dia dia. Nang lok so pinang mati. nang litum ke lang so sor ma nang li men bang ke Ni men bang dia sudah orang pasti ni yang seorang sini. te lao so bang amen ni ko son Sarang ni ko pi ha sarang ni orang. sarong bidong pi te non ke dak pen ke uni lo ko ya lo ma Dah pun ke unji kami check up dah tak ya tu lu bang tak. Dah dah tak unji kami bahada itu pun dah check up dah tak ya lo memang. te nang litu men ko pi lo puji la so ko thak bo nang theng pi kiba upon nang hiso pan song aduk nang kang hoi pi ke nang litu api pena po son si nang to mathaji akai si gel dunai pulong mathai ma mate Ni tu lah aku pe. Dia tanam ni amude lah ni sunang peso melo dia cakap. Son sini ni tu mata ada bakar dia cingam seroi ni mati. Na sini ni so panong se alang tum na doktor ke lang akor jalan ciri tu ku kulo te lang carun. te non ke ko son lo tung ben ki pu ben tan ka Nang ke la tu na celang ku ya la. non ma ke na lon te la tung ke Non do. Lah tu tu lah pergi pon ke mana. Dak sido ya lo. Lah dam dak pini po biji dak non check up. Non ni pine. Ta dah andis nang to bom bang ke di check up bang po. Asyik ke mudah di sini. te non ba nang litu bidun de lo po ya lo ma mi te Lebih belok begitu. Nasi bang kilang ko kita hem kita kilo. Ini tu ke dua tema ayat ta remati. Angka mahata be kasih non aus lana lang cilang ko kuno pa cilang na. Ang para ke. arong ke na nang litu ke Jadi kalau ke masih ke lang. ini ya ঘটনা bang ini tuh marti long lo ini lo so bang arang ke so ke tu ke lai lo terus ini tuh FB long war ke tu ke ta tek long ta hai po FB long tek long lo ama sini tuh ta kon se ning reng lo dak lo sini tuh pen ta un an pen ke prap pen tuh ta bang kilo dak dok muka long police station long lo se ini tuh mal so phan ke tek long le lang ko son son condition lo ne tama police tuh nang than lo usi tuh nang than lo je dipu medical college long training ke kuri dam ko son son ma keso ke ne lahai si pothai lo la sing tum ta chikilong elanga so phan ke stamina tum apo phan ching kilong lo apo lang ni phan ching kilong lo ja punang chi tha teng ke apo statement teng ke ason si pu prank ben ta chi chini ni unde pe ya tame also arrange ke so ke non head kan pe lo
kelang mana cini aprang kan so bom lo ya lo so bang pasal so bang ke la person sa ring so bom se teme apo yong sila tum video call ason chinki ayat prote video call lang ke au so bang jithan po nang them the ajar nang hon o ya la son si pini bom lo mamat pini ya bang ke la tum bang ta che thek long lo mayo than bang ave ni ke la Facebook long ban se di thek long lo ma sila tum da ke se long pen phone chi call lo ayat lo ma se hok lo ma sila tum da bang lo pen ke video call pen to call tame also bang phan ke paklang the dat ya lo ma se phone call lo chinki lo ko son son ma lo so nang photo thek long lo ke ko ke lo ma se so bang jithan long ni pon ke nang hon o yat pusi je tham people dai tum kadu wela chi nang ko also phan khair it la mang ke also phan khair it lo son jithan lo son jithan ke se also bang jithan bang ke ye nang hon o no pe ri ki mi tanang nam pi ya lo tu sai tanang nam pi ya lo jo wan se tum la son non pen ni tum child helpline hin ben tame ke phan gang tung la han lo kadu ko be tame aware kuri ni je son do protang te theglong pa ta tum phana contact ki ta chok la pen ke pia po to mata me tuning ri lo kadu ko be phan ni ki bidun ayadun betame phone chi ko to te plan play ding ma phone lo hem che dam nahi weekly tanong te weekly si dam nahi chelang dam nahi so khan ko son ma condition di adima anut ka prek hem bidam lo protang te idum non lo ma pe the ke tum chini lo ke son sa ke du ki sum ke ko ma so martum ke dam tang du dan tum da thek long lo di dam tang han lo gong ki bidun ha bang yat hem ki bidun kan son apran ke dam da do lo taban ke son bisiko ke la pokso hin na son si ke face ke ong martum basila bang so ke face ke kom ji phan ke tum phan media hin banda me tuning rilo je la ni tum child helpline 1098 ni tum ke 24/7 si claim service ke ni tum 24/7 lo la si tum phanang humri non toll free lo 1098 ke ni tum phanang call lo ban ni tum within a 60 minutes pesan tum SOP lo to la se har so teng ni tum rescue ko hello thank you PGR VGR alongle aronri angtan pen kewang KTL sotum hem ka chikim thipen non ke a hemari thirklong aputak dongmukak a hithelong sirin demonstration ka che songpon pinipen kechengpo Chitia chiklo niphai inkorapho ningkan suri hinira inkorapti dongmukak a hithelong PGR VGR alongle aronri angtan pen kewang KCKB aswatum Puluni Revenue Circle Dongka Revenue Circle Adim hem ka chikim thip labang so phutaksi ningkang samse chepaklang ponsi pinipen kechengsi sirin demonstration ajai meka puthak kangni pon along kachetongdun khorsing teron lit songrong phar atum labangso PGR VGR alongli aronre KCKB aswatum hem ka chikim thip aputhak sirin demonstration ajai mek tharna kangni pon along jesemet petpen alanglitum RDP dunsi karbi tangte karbilo song dhorom adam parno ponang ne pusi thanpo Lapen Omdung Kekroidun Karbi Aradatum Labangso Amayalong Chetong Dunrin TC RD Pidundo Dong Mukakpen Ren Sing Killing Report Karbi Anglong News Channel Karbi akhia kapen ring bom lang lapen ring dok ring ni do bom lang lapen mo isumar tung batong si ring dok ring ni tolong nang ji purutang te labang suang long phan serang long paman ber ji purutang te Karbi pucini noi Karbi puci no ya ke hai tuliram rong hang ta ne ke rong hang ne ta karbi puci pucor li jong dan li rong hang bang da karbi rong hang ma mate ha UP Bihar ben ke rong hang ma halai tu bang bang theng nang kopho Omor Singh tiso ke hada tiso ke karbi korte ma karbi karbak aswa kor tiso lasi karbi karbak akor tiso ma mate UP Bihar ben ke rong tiso bang ma halada bang theng nang kopho li tum lasi जैसे में पेट नॉन अपोर में तुम कोमर फान का दिया कोमर फान का पाते दिया से रोइना सीधा में खेई का तो जोरा फान मांगे तुम दिया उन्हें लदन पाते ताउन एक Dongmukak Forest Range under Harakat Sub Forest Bit Angkang Siguna Thengpi Tractor Pen Kanghu Kinebdunlo
Chitia Chiklo Nipai Inkoirapo Ninkan Surihinira Inkoirapli Arni, Dongmukak Forest Range Office under Haragat, Forest Sabit ang Kangalong Ihum Tractor Pen Karthang Kepon Bom Ahutsi, Labangso Aberta Joy Pen Longsi, Alang Litum Kanghu Siguna Tengpi Abenga Mukha Tractor Pen Karthang Kepon Bom Ahut, Forest Atum Kang Dunsi, Kang Hupon, Siguna Beng Ateng Piamukha, Keneb Dunlo. Labangso, Keneb Dunlong, Kachirok Tokpen, Dode Sang Sepin Pen, Harakat Forest Subbit In Charge, Duniram Rongpi, Alang Lipen, Kachipiduksi, Kang Hupon, Sigun Abeng Atengpi, Kang Dunpen, Putot, Dong Mukak Forest Range Office Along An, Wansi, Forest Ek Arona Tengpen, Chepari Deng Ponsi, Nona Matke, Dong Mukak Forest Range Asai Hem Ateng Nualongsi, Kang Hupon, Siguna Beng Atengpi, Chepari Deng Ponsi, B Pon Koklang Pusi, Adi Malongpen, Birta, Chinidun. Dong Mukak Pen Ren Singkiling Report, Karbiang Long News Channel. হয় তাৰ মানে আজি ঠিক 11টামান বজাত আমি পেট্ৰলিঙত যাওঁতে ট্ৰেক্টৰখন আমি দেখা পাইছিলোঁ আপোনাৰ হাৰগতৰ মেটেকাৰ ফালৰ পৰা আহি আছিলে ট্ৰেক্টৰখন সেইপিনে আমি প্ৰায় 87 পিছমান হ'ব টোটেল তেনেকুৱা আমি দেখা পালোঁ তাৰপিছতে সোধ কৰোঁতে আমি কাগজ তেনেকুৱা একো নাপালোঁ নথিপত্ৰ একো পোৱা নাই সেই গতিকে আমি ইয়াৰ ৰেঞ্জলৈ আহিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী যি ব্যৱস্থা ল'ব এইটো আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচৰ পৰাই ব্যৱস্থা হ'ব Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu